Bir günü biri aytат. Kaynen aytты, kayнене. Kızım gelip kaldı deydi, uyga deydi. Güye balaga tarınıp. Anan geçke mal geldi deydi, şamdan keyin kızın tarınıp deydi. Erte menen bagımda atка tursam deydi. Eşte güye balam balası götürüp turuptur deydi. 4 balası var deydi. Bari kichine şkolga bar elek bardygy deydi. 1,5 yaştan deydi. Anan koluma kat berip ene kızыңızga berip koyuştu, aytana güye balam ketti deydi. Kızım uktap atkan edi bagımda attan deydi. Anan katты açıp okudum deydi. Okuyt deyim, ne olup ketken bolar, tünde gelip kalgan bolsa okudum deydi. Okusam, güye balam kızıma kat yazgan eken deydi. Aytat, ayalına aytat turdu. Ayalım, men seni jakşı görem. Urumаттабай жүргөн экен, 10 жыл жашаганыбызга болду мынакей. 4 балабыз бар. Men bir tünde senin kadırını bildim. Pampers giydirsen bala жүрө берет дейт элем. Pampers almaştıram da uydum barım bok kıldım. Tamak kılam dep kolumu kүйгүздүm. Tamagım uçpay kүйүp kaldı meneke. Ertemen uktap kalıp balдар бар şkolga bara alбай kaldı. Balanın kiyim tapпай koydum. Bala эмес, özüm kiyim tapпай koydum men. Açka kaldık, ot öçüp kaldı, ot jagalбай kaldı, tünü menen kömürdü. Balanın pampersini almaştıram da uydum barı bok boldu. Aytır, çantolom çıkıp ketти. Sen jok eç kim emasken sezdim. Meni geçirçi, men senin kadırını bilip жүрөm деген kat бар экен дейт. Şunçalık sүйүнүp kızıma barıp berdim dagы. Kızım okup görçü, anam özüң bil dedim deydi. Kızım okup görüp karasam dediler o sumkalarını top jönөp ketти deydi. Mına ушундай урматтуу bir tuğan. Ошон үчүн аялдын жанагыдай кабыргадан жаралгандыгы дегени ал эркектен бөлөкчө жаратылган деген сөз да. Ошон үчүн дейт, аялдарга дейт, эмне түздөм десеңер сындырасыңар, тим койсоңор кыйшыкпойдон турат дейт. Кыйшыкпойдон калыш керек. Анан дагы айтат, фастаусу бин ниса, аялдарга жакшы бек кеңешиңерди акылыңа айткыла дейт. Бул дайым айтыла турган маселе. Коркутуу эмес, башкарма болуу эмес, балким осуят аркылуу, жакшылык айтуу аркылуу, алардын кыйшыктыгына сабыр кылуу аркылуу деген сөз. Аны түздө балам ушинтип ойлонуш керек, мен де ойлонуш керек деген сөз анда болбош керек. Ал өзүнүн ааламы бар. Ошол ааламынан чыгарып албасаң, ошондой мамиле кылсаң, ошондо бардыгы туура келет дейт. Бул хадис Бухари, Муслимде келе турган хадис.